ke doang ko panatapan. Uta si Tijo pembuatan mual tio. Beda mangkihang ikondang hasahatan padong mudoh si tio. Asatina umwal tio bina itu pamuhatan benda mangkali ami godang si tio las pado mudo tasahatan.
ison siribur-ribur. Di dona tua-tua marmula gabi do, marmula horas. Asa bulan agabi omon, di parburun nami margasi manulangon. Ima dinam takas, di alap nasida, boru nami nagabe parumen nasida, anak nasida nagabe hela nami. Atau mamang pati nami, kaya pajuri kami, gondang mula-mulai. Lahong mana sida baik mah godang nasopa mar hula-hula.
sikona, sadi modifona, sikap tidak tolong toki. Ini loh perkusi kami hidup kamu.
Aku dengan Tadi operasi sama-sama. Maka tayo nagkakatulang. Nagkakatulang namin. Isang kagawang kapatulong ako di Rota di Malaysia sa Dario. Sibago rin yun. Nasa Sadia. Yung sitakalang gawin. Masakatami na lawa ko lang tumulong. Gagatulis namin ang nahulog namin. Huli pinagubang ni Hami Barilong ng kabul sa lalo ng kalatulang namin. O na pinatulak po namin ang kalatulang namin at tanyang mamuto at tayo. At nagiging ka rin ang nandro, ibaw, maharap, ang nuli utang na siya ron, ganun masabi namin ang mahulog. At ang nahulang namin masok ang ilok na dua-dua. Asa, sige, masok pa ako ang walang pangharap. O di, susaya, siya ang na nuli pasat namin. Durang pinasunan. Oras na kami kalilit na kasahato. Tuipas na mamtutok ang karadilan namin na matalo. Sige, kung makadulang. Kami mga guru, tadi ko si Bapak Nanon, cuma dia suruhan kami. Tadi ko dia kahana, nunggu si Dadu dia guru. Gabi. Tadi udah guru. Pasar, Nadia nakanin. Si Badako. Si Utiapa, Nadia guru nami. Guru. Masya Allah, jangan pernah habis video. Kesini kak. Kalau aku dia kayak di sini baru siapa? Nyon. Yang udah. Isi mau sini. Sini benar tu turunan. Ini masih Utiapa, pasar mau saya. Lanjut abang Tu guru. sigan sepuluh, isi tu sigan sepuluh pasar tahu. Sigar semua bisa. Sigan sepuluh. Tuhanmu. Tio. Tio misi. Udah kita ikut. Lanjut abang guru. Pasal apa tu tuluan? Siapa? Baru tu abang tua. Abang tua dia. Abang tua. Si jauh. Perlu beraja. Kalau aku baca si, dia lupa beraja kalau aku kekeo. Kayak nyan. Oh udah. Nyan. Darah. Udah. Jalo. Baru abang muda. Lanjut. Abang muda per berseturun dia pasaran. Pasaran mau saya. Bisa Lanjut abang guru. disud. Ini anak dari perkiranya, perkira aja saya. Perkira aja. Saja 2, 4, 5, 6. Asa oras kita saludna dia kan magulo na magoro. Lumawi magoro no kaya nami. Na madalo pa masuk di babasa sa dalyo. Ang amuru tadi mo si Pablo no balas kami doa mo. Sobrang las paro ang madalo. Atong si masuk sa ulang les di rumah. O di sa dalyo si Pangano no balas tayo ang amuru. Aman tayo batama ang boy masuk bodima. Madu. Tajana. Dope lo pemana tidur kadang dope. Adi lo pemana ni. Lo pemana dope kamu sokan dope kadang dope nak bukan. Opa. Bukan si lepan. Kadang dope. Pente jo bukan siapa. Ayo dia nak terus ni dope para host bagi lepan. Video review disusun ditetapkan oleh Tuhan pada hari ini akan juga mendengarkan dari Tuhan kiranya mendatangi Nyon. Bisa deh, dia pe. tulang dari sini Tuh dia bawa kamu tuh dia. baik sebenarnya tapi yang seperti ini bukan bertiga juga Dia harus sebagai lempani, kurang nengok dope kade pudion deh. sayang kami dan silakan kepada kalian jadi juga berdua jadi sebenarnya menurut kami dan keluarga Sehari naik rupa iluhan itu kainan mar plastik. Letakkan plastiknya di atas tanah. Nak kebilu jahat belum nak membagi saya. Kebilu jahat. Pekak kamu akan plastik di atas tanah ini. Yang pasola. Yang pasola. Manang di berenami do turunan. Yang sebaik. Rohani tulang muna. Anak penjual pani berpani. Banggau. Yang pasola. Boleh dahalas. Betul. Jangan kumesa. Semuludur. Dinalas rohani. Pasola. Nama calo pasola pada satu kami doa satu jauh. Asal dia bagi tanya nami. Las negara doa bina nama tentang naison. Saya dan tujuan apa saya pasamo. Yang mana saya Kalau kamu dulu sih kita dulu Nyon. binar mata kamu
Situ Pak Bisro apa nih? Sorok bebere di hulu. Kita dulu santai titik mana tino bagol. Bisro coba coba apa nih coba? Kita sorok kita pasal dari mana melalui pasal. Asa saat masuk saat nak butian, bukan saat time atau orang ditis video ditis dulu. Sesaat ni dari mengurus saat pengkajian saat baru rasa. Betul. Boleh dia persolami nak persolami. Boleh jadi soal. Kemana masa? Asa mama musik Panomoroni.
asa binoto pagtuturan marga aha makakadulin namin yun amang guru. Boleh ate ma gihamon na dulu ibaga sa tikyo ima na mga leo eretan daguk hamuna kalau boleh nabi madan ibaga sa tikyo tutu nanay magdapoton halilimuna mahamuna ima na mamupus helamuna ibaga sa tikyo lomma hula-hula tapubolon dohot hula-hula lupangkawan somorima akatulak Gabi majalah horas marga takubolo do lubang kaul do kape. Hahaduli mulai sadaryo marha maranggi mahita. Ima di siang sadaryo dinaong takas muli boro nami nagabi parumain ni parburon namay parburota marga si manulawa. Hahanduli dititi naro parburot taon tudongan ni jagunan. Masay balgado bujalo hami ima sinamong ni burute
hahambali mulai sa darion si sadaboro mahita tu borutay molo kami di jolo hamuma di pudinami molo hamu di jolo hamima di pudin muna hamima si pamit tubuh hamuma nagabe painutun atong hahambali di tikyon hupasangat hamido deba sebahagian ima sinamok ni borutay tada nabalga hujalo kami. So dia peon hahaduli na upasa kami jabar muna tada na si sadawuru ita di borutay las maru kamu majalo unang maatong ay tinggalong kamu alan godang na dijadikok kamu alan otik na oras sa muna majalo siya kami ang gidoli muna hipas mangami ang gidolimu na mga liyan asa bagot na marhalto tubo dito nga ni Robean oras sa muna majalo hipas sa misalok na mga liyan godima mahal matutu. Jadi mau lihat tenang, semua manang dihamunan di duli nami lupanggal asa bagus marata ngomongan usi. Mau lihat matutu dia mata nomor 2 di batang. Mau lihat manang dihita saluhutna. Semua manang dihamunan lenggal-lenggal tutur nami anggi nami marga Manalu. Toho matutu di bagas seperti kianon. Juparo semua nandok dengan tua-tua hok bejawi hok doi di bulang-bulang na tumboru Manalu ke dialak bere nami nato tong doi boru tak boru doh boru lupangkau dison Atong pada nami asal masih jalan kami baik maju musik na hubungan Bui paturi-turihon kailan namyon di person di patupaho adat naguk odo nabirtanya jawab tu sih jadi harorona ami omma somon ulus jabar ni ulus pasama alahoro na mga luluy pasamo tan laho
kebutuhan di hena namyo atau dohonon nami ma saya di pergugui apa tadi batamu mengulah-ulahmu asal hide-hide gabe sada puji-pujian dohot hasanah pun dia mata di batak. Jadi hidupnya dua-dua pinasan di pagar batu inna tunggi dohot abuna di bataru sini ho pasu-pasu perhitian doang hula-hula jadi perhiti-hiti ulusor dan di tangan nami doang mangido doang mata di batak asa tuan ini mangiho nam ditabaya mata di batak madi ito las iroha kapal mas hamoran nuli lumuli ba kahipason dohok gajang nyumur asa gajang murmu ito laho pature-turehon akka hedan namyo guru namyon dohok taktabire nami atong saat sulma saat tubutian toho dirodam di bulan liling maho mangului mo ito no satu nagabian satu na sahur na tua jangan saya tok-tok maho di bagasan panaramution ni Tuhan Mati tu. di terhondo Iya. atau amang na malong Grabe ba? satu kami maulus masama ni Suno Namyon beda ng mazolo musik ng Bartusi